Uko iminsi ishira niko ibintu bikomeje guhindura isura, akabagabo baca inyuma y'abagore babo ubu ngubu kashobotse kuko hakozwe igufuri igomba gushyirwa ku gitsina cy'umugabo ku buryo adashobora guca inyuma y'umugore we. Mu gihe umugabo agiye kuva mu rugo, iyi gufuri umugore arayifata akayishyira ku gitsina cy'umugabo we, agafunga ndetse urufunguzo akarusigarana. Iyi gufuri ikoze mu buryo hasigara umwenge wo kubasha kwihagarika mu gihe umugabo akeneye kwihagarika. Iyi gufuri zirimo ubwoko, hari intoya ndetse hari n'iringaniye n'indi nini cyane bigendanye n'igitsina cy'umugabo. Iyi gufuri rero iyo umugabo atashye, umugore nanone afata urufunguzo agafungura iyo gufuri, bagakomeza kurangura amabanga y'urugo nk'uko bisanzwe. Guca inyuma y'umugore wawe biragoye cyane mu gihe bagushyizeho iyi gufuri. Uko iminsi ishira niko hakomeje kubaho ubuhanga bwinshi cyane, ndetse kwizerana gukomeje kurangira no kudahabwa agaciro kuri iyi si. Imana ishobora byose nidutabare, itabara imiryango y'ubu ngubu, imiryango y'ikuzimu iturukamo imbaraga zose zishobora gusenya umuryango yose ifungwe. Imana yacu ishimwe. Uko iminsi ishira niko ibintu bikomeje guhindura isura, akabagabo baca inyuma y'abagore babo ubu ngubu kashobotse kuko hakozwe igufuri igomba gushyirwa ku gitsina cy'umugabo ku buryo adashobora guca inyuma y'umugore we. Mu gihe umugabo agiye kuva mu rugo, iyi gufuri umugore arayifata akayishyira ku gitsina cy'umugabo we, agafunga ndetse urufunguzo akarusigarana. Iyi gufuri ikoze mu buryo hasigara umwenge wo kubasha kwihagarika mu gihe umugabo akeneye kwihagarika. Iyi gufuri zirimo ubwoko, hari intoya ndetse hari n'iringaniye n'indi nini cyane bigendanye n'igitsina cy'umugabo. Iyi gufuri rero iyo umugabo atashye, umugore nanone afata urufunguzo agafungura iyo gufuri, bagakomeza kurangura amabanga y'urugo nk'uko bisanzwe. Guca inyuma y'umugore wawe biragoye cyane mu gihe bagushyizeho iyi gufuri. Uko iminsi ishira niko hakomeje kubaho ubuhanga bwinshi cyane, ndetse kwizerana gukomeje kurangira no kudahabwa agaciro kuri iyi si. Imana ishobora byose nidutabare, itabara imiryango y'ubu ngubu, imiryango y'ikuzimu iturukamo imbaraga zose zishobora gusenya umuryango yose ifungwe. Imana yacu ishimwe. Uko iminsi ishira niko ibintu bikomeje guhindura isura, akabagabo baca inyuma y'abagore babo ubu ngubu kashobotse kuko hakozwe igufuri igomba gushyirwa ku gitsina cy'umugabo ku buryo adashobora guca inyuma y'umugore we. Mu gihe umugabo agiye kuva mu rugo, iyi gufuri umugore arayifata akayishyira ku gitsina cy'umugabo we, agafunga ndetse urufunguzo akarusigarana. Iyi gufuri ikoze mu buryo hasigara umwenge wo kubasha kwihagarika mu gihe umugabo akeneye kwihagarika. Iyi gufuri zirimo ubwoko, hari intoya ndetse hari n'iringaniye n'indi nini cyane bigendanye n'igitsina cy'umugabo. Iyi gufuri rero iyo umugabo atashye, umugore nanone afata urufunguzo agafungura iyo gufuri, bagakomeza kurangura amabanga y'urugo nk'uko bisanzwe. Guca inyuma y'umugore wawe biragoye cyane mu gihe bagushyizeho iyi gufuri. Uko iminsi ishira niko hakomeje kubaho ubuhanga bwinshi cyane, ndetse kwizerana gukomeje kurangira no kudahabwa agaciro kuri iyi si. Imana ishobora byose nidutabare, itabara imiryango y'ubu ngubu, imiryango y'ikuzimu iturukamo imbaraga zose zishobora gusenya umuryango yose ifungwe. Imana yacu ishimwe.